Ya, habis. Model kaya. Harus sini dulu, Pak. Dia bang, udah ketiga loh. Guys. Halo guys. Oh, maksud saya followersnya nambah 5.000. Turun. Jangan. Orang kan lu tidak kok, petani kan lu. Lu. Jadikan saya ini BA. Pasti followernya 0. BA tambah. Tapi orang oke, bosku. Nanti ada nggak? Ini ada itu. Buka col. Itu Roni nak. Ini ada kata dia. Kamu suka itu apa? Halo semua. Perutan. Di sini mau baru kita. Ya. Ini lo wina. Ano ka mata wai lo. Ya, mata. Oke, Mas Tangala. Iya. Kita dipanggil sama Olivia. Iya. Buka tuh perjalanan dari waktu lalu. Iya. Aman. Beda lalan di banyak. Iya. Boleh ya. Bisa pada anu, mau anu. Sibuk lagi deh, semua Rara. Tidak tahu tahu, tidak bisa masuk. Hampir. Oke baik. Ketemu lagi kita di sini. Di mana-mana ada terus. Di mana-mana. Ada banyak orderan. Bagaimana sehat Ompit? Ya, syukurlah. Puji Tuhan, haleluya. Oke guys, ini kita bikin apa kah ini? Keluar kita bikin es. Es. Nah, aku nanti esnya ini. Dari Batu Alu. Halo. Dari Sombong. Batu Alu. Pentariten. Oke. Wah, enak ini. Campur-campur esnya. Mantap. Oke. Segar sekali guys. Ya, segar tapi dingin. Segar yang bikin es. Nama dingin kila. Iya, berdingin. Dingin ki. Dapat dulu, jawab ini. Lagi berdingin biasa tuh tuh. Laku tuh berdingin. Apa beratu? Es. Wah. Lama Sioman dulu. Remon. Remon. Nangka batuan atau terus.
Oke, Silviana Kapura, salam sama Om Fajar Rupit. Ya, Om Fajar. Silviana Kapura. Yang sudah dikemas. Aku salam ala Om Fajar. Oh itu Bapak aja Iya, oke. Banyak sekali. Halo Sakala TV. Oke. Ketemu lagi kita. Cari jodoh ini buat ini. Cari jodoh, Kang.
lagi di sini mendung jadi ya tidak panas. Selamat pagi, oke Agnes Tanganan. Selamat pagi, good morning. Hari ini yang hari yang dingin. Perpiongan di bawah ini, kita bisa pergi Mararan di bawah ini kalau kita mau. Kita bisa Mararan. Oke lanjut. Wah di sini ada bintang. Halo guys. Ada bintang. Bintangnya mantap. tes. Karena tidak laku kalau begini es buah. Iya. Dingin Ki. Yang laku ini bir. Supaya panas-panas.
Nanti kan diulang lagi nih saya. Ada Om Fajar, selama ada di Selviana Kapolda. Selviana Kapolda. Oh iya, salama iya. Salam sama Om Fajar, Om Pit. Ya, salam. Iya. Ya. Mantap, ya. Bulan malam kita sesuai dengan informasi kemudian ibadah dan pegawai tidak sampai mesa. Jadi alam mainan solan asam rapat na di parandong tejona acara lante atu temo. Jadi kita oleh pagi gua alam mainan rapat solan asam belan na ladi Weh, parandong mo ba Tumago, di para panang kate. tu acara lante kaparanduan atu temo. itu anu Pit. Siapa yang nikah, Pit? Bukan nikah ini, tapi ini acara syukur, acara Marara. Pistil dat Kapasang Mulia. Ini acara Marara di Rembon, di Kole Sawangan. Kecamatan Marimbo Balepe. Dengan patu. Ya, kan di depan. Ya, kali itu depan. Kayak kemana bisa bang kate? Bisa dirangan. Iya. Kali dua na depan jong. Bade diom. Kali iya. Persembahan sama ya. Di Patoraya. Depan Turaya. Oke. Oh, itu liturgi diom macam. Nah, spill dulu kakak. Wah, ini kakak banyak, KKN. Halo kakak. Ada kakak dari Unhas, ada dari Uki Toraja. Cantik ini kakak ini guys. Manis. Mana laki-lakinya? Tidak datang. Iya dari Madrid mulai dari Solo lama mandi ini. Sudah berapa lama? Baru seminggu. Baru seminggu. Masih lama nih. Masih 1 bulan lebih kah? Wah, ini boleh laki-laki nah. Iya lapar ikan rumah Madrid baru dulu kalau mulai. Halo kakak. Halo. Kakak N. TV Kakak Uki Toraja. Oke baik. Uki Toraja. N Uki Toraja. Lembang Sarapiang Kedan lalu. Lembang apa? Sarapiang. Sate. Oo. Sarapiang teh. Iya. Nah, kulit sawang. Mau panan na? Sawangan. Hindi na. Sarapiang. Hindi na. Mobil lagi Sarapiang teh. Mobil yang pertama. Oh, sampai dulu deh. Oh. Sarapiang. Oke. Oleh Pak kena bubung itu. Iya. Tahu Pak, Mama Arsen. Mama Arsen. Sudah jam pirang udah itu? Jam 11 mulai, 11. Sudah jam 11. Ini ibadah udah mulai. Kita akan segera dimulai. Oke, kita spill dulu yang hijau-hijau. Hijau, hai hijau menawan. Oke, hijau.
Halo manis. Halo gadis-gadis, apa kabar? Oke, gadis-gadisnya luar biasa ini ya. Luar biasa. Segar-segar semua. Iya. Segar-segar sudah. Satu. Nah, oke lah, ibadah akan segera dimulai. Kita mulai dulu di sini. Jalan kaki kasihan keringatan. Tadi kau mah nilai mana tuh? Maling ke kumi kumi lah. Kalau saya ini deh, aku kan. Oke, Pak Sania. Baik.
boleh pararangan di sana ya. Di atas sana ada pararangan Pak. Kompit lambat ini. Di sana ada pararangan ini Pak. Tadi dulu saya masih di atas kan Pak Diko bilang begitu. Oh, belum berapa? Apa Pak? Sudah itu. Aku mau bayar. Mana kalau ngambil muka, mana gua ambil itu, ya tuh lagi ada. Si tamu malik lante lubak ba kaparanuan siman sidup pakaborok lante tarampak kapanguran derandian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat marampa ala ko kita mintu umas soranasang. Tangku pemakas sa imani mak balakolong lombendan ni temai rara mak paran-paranan makalima na lalonda-londa bisaray temai gayang madandan mintu komi kuka siri datu mairi ki kuka tangka ampulembang. Tingayo bokokku siman kanan irinku angku lame katabe lakote mai to di potedong terong pak lak to di potempe karambau ia to si sariri aluk to siria sura abadatu bisa ramelau langit sangka loson di batara digente aluk maseropin dan sangka mabase bulan. Bapak Ibu Pendeta Pastor Syara komintu tos itu kon maarupa sapuran sukaran alu pakapakanna lame katabe lame siman kaboro na lakote mai todi posarong kalelian todi potak dung kaisanan. Iya tolo pian tau kamban umpana tak tau buda namaran te tondok ta salipapan te may pangalion sapuran tomak parenta randuk domi kapuana setama te tondok maka lima na lame katabe lame siman kaboro na lako timban tingayona temai to di kasiri mata bubunna to di kalambang tondong turunanna saburan to makaka to paringe lakomak di kamatasak lalanna te tondok labuk tunda jome pira-pira bak banalembang angkula me katabe labis siman kaboro lako temai todi po kayu kalandana tondok todi po lamba layuk na pangleon kayu di susareyo to na di sungi kurapakna to si kampa temai pak kalandoan si taranak temai tongkonan layuk di gente pekutanan mata pusa pak polean tau kampan kibendan ni ada na kalambunan kulla tulang na sangka na parang kalambunan kulla susima allo to temo an nama siang sambo tak pana teme yada mawombaluangan rampona temai kadiasan
Maka lima na lame katabe lame siman kaboro nak lakote mai. Todi garaga masuli todi tamparang bo todi garaga to menarang kombong torangga ina iya to menarang jong balaran nampak to pande jong lantian tuyu keden ni te mai to si salah mamma to si lenda pangimpi anna sule marang te mairi salipapan soranasang. Maka lima ana lame katabe lame siman kaboro na lako to di poindo to di poambe. Lako kasal lebarin ni lako sitang ngasilolok. Inde to nariatan nun balaran nampak na kaperanuan. Na saladan lantian tuyun na kuren sumanga na inde osokan banua. Tae komi laku paselian rinting laku paleko na balang nga banua. Mintu komi kupe katabe sileleki kupe kasimanni. Hei tasi para pak pasatu tasi tak tan soranasang. Tasi para pak diong balaran nampak tasi tak tan diong lantian tuyu. Angkulang patong kulang kada kendek panito bisara apalangan nak tangla di sakbu gandang daw nak tangla di gente tandilo. Langan nak tangya to menarang to. Langan nak tangya to menarang tangya to pande bisara. Apa kada turuk na to meraputal lang na sidang sarong lako aku na toke tamba debaka iya mukusalemban kada manik dalangan laku sundokan renge. Laku liakan tali bayu langan tongkuran kada kende ke panito bisara. Puange. Kurre sumanga na sapak toding parenna. Bilang na torro pariwa pasak kena puang nisung pataranang pipik to tumang pararata. Lako inde allo mangka na pilay langsa inde to merraputallang. Kulla na tonno bo kayu tasak inde to sangka taran lolo. Ladinay umpatiarang ni inde samayan alang dolong na. Langan tangan alangi langan lisun na batara la napana ta inde to dipotedong tedong paalak to dipotempe karambau pandita pak gantianan na. Apa kukuai kamu nenek di po nenek to matua di po tau bunga to di po buku-bukunna to di po rarararana. Musalla na amani mudo dado dana amani telaku saab usanam mu kudete pak gantianammu. Kamu to di po tau bunga asarungu upak gantianan na sisola to balidatunna to sangsamban ayokana. Kumi metindo daw tanggana sondong tigutamben na banua. Langan allo langan tua mi kendek bulan kendek parayammi. Randuk mi mak dadi ambati anna mak sopo mak kepang mak katia apa to mali mentaruk lako-lakuan. Randuk mi dukaya kada turu bisa rami sabunganna. Kendek iya kada turu bisa rami sabunganna. Untayang misap pena bulan ketumanan baranin na bendan undo kedokena nalambi rek den rasi kumbo tok na pura-pura. Lamen tamami pangala tenalan kakayuan na lalaun tiro kayu ulinde-linde pangala. Kayu betau na kita uruna kita matan na kayu mano kadileleng meka iling diuwasei. Iya pian na dileleng turuk di sampai uwase. Iya to allo angina to kulla apura di boko di bampipi yung sang lampa manug mabus sa baba na malia rombe-rombe na sundal lang isu mata kana. Iya te kulla di pamarasan marasan di tingayoy. Di pasang ni pisampayang di allo sura amanatu. Tama minati kudandan nasikan doto-dotoy ti bambang mi palelengan sok kami pa uwasian. Ti bambang rokko matambu rokko matallo sok karokko kadelekan diong bolong naungan ni gua natong oloy rokko. Naleppelet peiban na pinu na peniki sui bolong na kanakan na ibunu nalotok pe pori pare panisi ibas sinale to guntu lino analan ni angge guntu bulis sa kana pasondokan pambalan na nalambi tandalu na nadete petaunan na untambay sang tondok na unnong li sang banuan na lalaw nalakayo te dalam pangala tamman sola te dalam kurra manapa.
kusang ngabi buntu makdondo tento tade telu memban anato umbawa kayu lasay inde te tondok kendek inde te pangarante samborinding paipinan pekabo sandaayanan patongkon suke bulawan manangana bendan rara tokesa kasubendan bulayan na tokesan do kirara na sengok papa ilong tedong mekila pamiring na tindok sari nalongan na lotong buko bubungan na maapas sambo buko na dapo rongko tu dapo na dinaiman tanang bumbung unnasu pare pulu napo kasalle napo lobo taruk to siosok mimi to si turandadi anda kasalle kale kale na lobo ti kara kara kasalle an na membati lobo mentaruk lako-lakoan nalambitan dalu na nadete pentaunan na natole si korok londong male si tungkanan mambela umpabendan kada turuk bisa rami sabungan na dibaarui tetongkonan nasombotan para pakna ana bendam molang tetangana tondok untong loy tondok ungkal lo tangana langit di kuah kurre sumangak na sapak toring parayan na ladi palesok dukaya samayan na langan tangan langit langan lisun na batara apa kukuha lako kamu kamu mintu to meraputal lang makalima na lako taruk to siosok mimi to situran tadi masuro mabukanan kering na to meraputal lang masra kamu komitimban tingayon ay kamu to sangkapanan ao lauriatan nun kande na puang musembe talikuran timbu to tumampami ammi kadang tua sanda milua paraya pantan bali-bali tang tua narakaya sang tondok mitang parayan narakaya sang panammi tua na toma balalembang parayan na toma rompo minangamoy manda ko na luang bulan bintin ko na sembe barre na allo manarang iya pong matulang bukay ulang ilang may lindo na bulan mamangko to kaubanan langko ka ikalulende ilang may lin barre na allo anna polalan tanetetang kaatu nola lombok tang kia narampom pupendinan nilan inan mailon na pato nang ilan pata kapayungan na napupendinan nilang ante daw tanga na sondong na patuto nilang ante tikutambin na banua dikuwa den no pa mi po ba paraya mi po paraya anna torro pariwa dukaya inde pamurranderandena inde osokan banua bintin pataranak iya kurian sumanga na inde landolonga ammi masakke marending membati daw may te tongkonan kurre sumanga na di kuaden nupa mi po lupa paraya mi po paraya pasak kena puang lako tondon to batangami lako taruk to siosok mimi to si turandadi dio may inde nenek di po nenek to matua di po to bunga sarungo paggantianan na ammi si kala parolo tau sita muda diambati ia mula miden dian susi nenek to nangina kumua kasal lego kale lobo kota tikara kara kasal lego tang diada lobo komitang di patudu manarang patu inaya kurre sumangga na sa patoring parayan na unnisung pataranak inde samayan alandulong nga ami ambok pare sangsa pe kendek sang bakaban nena kendek patu kumadan dan solapok kok silongan lama sakke membak ka do may sembangan ururang ka ami mas soranasa laku kamu taruk to siasok mimik to situran dadi kurre sumangga na sa patoring parayan na torro mantaranak kia pasak kinapuang lakoton don to batang mi anna masakke de mai bala makullin makalima na lakote mai bontong na tedong parayan na tanduk tulangan lama sakke la membak ka dioton don to batang mi lako kamu taruk to siosok kurre sumangga na sapak toding parayan na namasakke duka te mai pangkung na bayi digente tarrone-rone anna lombok bayi tora bayi sang ada palebu na susi tu lolong lanterante kalau attu to temo napilele to mambela na isan nito to yang tondok napilele na kamali na isan ni nakabudai
Kurre sumanga na sa patoring parehan na din no pa mi po paraya an na masakit maibuyan na manok. Na tumari-barilang pangarap pa ami masolanasang lako kamu taruk to siyasok. Kurre sumanga na sa patoring parehan na din no pa mi po an naturo pariwa inde pasakena inde osokan tungkonan unisung patarana kadukaya inde samaya nalandolonga. Ammi salangan langan unturoy tan kinalamba unisungi kurapak na dayday laun nalatong lo nasuki kalolokan na ayanan lami po mana marending mi poyanan saylako. Anna di po toring kalua lante tangga tondok ladi po sa marakalandolan parapuan. Ammi tontong dukaya la situntunan tu lante kulla lami patulako. Kurre sumangga na pole parayan na langan kisabu sapa na inde tongkonan endek kipakendek pelambena inde tomerraputallang kikuwa din no upa mi po upa paraya mi po paraya ang kikalaw itang salakalo kibori itang salabori an narampol ako tondon to batang mi po mo pa imasona sang rongko toding samalele. Kurre sumanga na laku sorong lako tolam patengkay ti Jona tengkana sarak kaparanuan napanatai dari onoran tu dari lingkai lantai sarat tu temo iya mo tu bunga na bungkaran kada batu maparapa tu makabali pananta mak penduan na iya mo tu ibadah tu lana pananta Bapak Pendeta Martinus Lawangan STH Sisola Majelis Gereja di Kombongan Herman Patane mak pentalun na la umparampo tu jona silsila lante tongkonan tula na parampo nenek na Rahel mapen na apa na kung parampo tu maalala na na mapen liman na sangabuku kada bunga na ludioma ito maaparenta mapen doon na ludioma keluarga tu lana soyanan sa siluranta mapen na penguangan natura batu malelang mapipitun na ramatama kita lepa kumua lako kita mintu solanasang may komitasi taatan tasi parapa solanasang di kodinupa na yato kami nomban la di pugaw lang tiato ketemo din laluming kamarampa na kumala di Singapura tumingka kita macara si taruna yang waktu kami nomban lako tulang panata di Ben Atu. Mintulangi leleyan kamaladiran na puang matua sia batara umpa pesanan panggaraga limanna allo umpa kadana ada tu allo sia bongi umpa pesanan ni laku bongi tae basanna sia tae kadanna tae misa tau urangi jamaranna moy sutito Itu momin tulino supa ulelianna jalanda molako randan nalangi sukadanna inde to nalipuang umpa benda ni tenda umatanna allo
Tubutung misa amuan yang rampanan papa sun lamay dilikna siya sendepai man butung pabarani la ulingkai lalanna. Iya tu kadelekan na jumay randan na langi siya kami gulingan na landa laporandan sang balina. Namoy misa apa tae kalalunan jumay kaman amana. Iya tu sekarang anu na puang sunun siya umpapaya penanda. Ia kita kalian tak puang matapa siya upapuan kasinan utang parusan. Ini ko isang ano di kota Bungani. Indeko esang mane, indeko kamenani, indeko esang bara, indeko kapuri buang, kapuri buang tak. Buang masokan, buang tobe karimani, tong saya lakona. O Indo, o ambeku, Yesulu solanasang. Tapakin ni papunya nangapang kapenoban. Tapudi-pudi buang tubuang masokan, buang tobe karimani, dodong salatona. Marilah hai kawanku, ayo kita bernyanyi. Marilah sahabatku, ayo memuji Tuhan. Kita memuliakannya, Tuhan Maha Kasih. Allah beri anugerah sampai selamanya. Oh Ibu dan saudara semua, mari naikkan pujian pada Yang Maha Kuasa. Mari kita memuliakannya, Tuhan Maha Kasih. Allah beri anugerah sampai selamanya. Wey, latesan solanasang. Batu tunduan talan teka menomban. Labu tulu jomai puang. Tumangkau pada di langit solalino. Siatasik solamintus sinna. Salama Dio maimintu to masallo lako kamu solanasang. Mamasena puang siapa kaboro na to tumampata. Laurondong komi solanasang. Lata bahasa tu bainan papudian, situlu papudian 40 kadua angka 425.
Misa sengo pa apuyan na tokora. Ia tupuang malabi siya patutongan di bumi. Lalu kekala kata membangka daun itu rindan. Ia tubuntu sion maero marangka anam. Umpa pepayanan ko na tupuang matua lang songkonan layog na. Belang namin tu na datu sipun mo. Kung natiro itaw iya kamay tiramban mi. Narampoy mi kama parondoan tutaw iya kamay imbeto. Angin lulan may rampe matalo. Susi kirangin na mo, tendu ka mo to tukitirona. Buang matua, kikilalewang suka masuk kanami. Buang matua, umbatu situ sanami, tendu ka mo to suka dipiliami. Lo que para nui tubuntusion la unilingi komisyon siya salongi kumua manas satongan susi moto tupuang matua. Kita tiro mitang pada ya mailona. Kita tiro mitang pada ya mailona. Sialendu tongannya malabina. Kenoko sungguh bisa ya pena ya tu yang nato sakit dimina ma balo ma bau pada nanduri ulu lola kodang gona tominawa haru ditangkan rokok bayunan bakna inaten motor ni tanan nutongan ni kumona lendu ya malabi na ke mintu to maarapulan nisa tongkonan nisung palisa tongan ya pena eta tiro bitang padaya maelona ya lendu tongannya malabi itu
ya tuyan na to sang tim timing na baloma bau pa den mandu di ulu lolong lako dan wona kominawa di tantan roh komayu nambahnya ingatin ko ang bunda Lanasang. Jadi termasuk mengucapkan terima kasih, ucapan apa segala sama kalau Susi Moto tuh ya. Oke, silakan wakil dari keluarga. Tanda kure semangat raka, ungkapan syukur raka, kesaksian raka, sampaikan dalam sukacita ini. Ya, kata aku pemerintah, Tuhan, organisasi seperti Jawahi, Ibu Majelis, laku pemerintah, Kacama, Kepala Lembang, laku kayu kalau dona tondok tu India nanti na betul-betul na may pira-pirainan, laku terubah bena, tanda kiri tanda kanan ku Siunu ku Wampo ada nak ini kita bersaksi Pak Pendeta ya jadi ini semua dari awal sampai bisa rumah kita ini berdiri itu tidak lain dan tidak bukan karena ada peran serta semua keluarga yang mendukung kita dalam doa. Ya ada banyak halangan, rintangan, tapi disitulah kekuatan doa dari keluarga, semua keluarga tanpa terkecuali, baik yang ada di sini maupun anak cucu yang ada di luar. Kita tetap sekarang sudah canggih, ada komunikasi, kita tetap berkoordinasi. Ya, waktu itu awal-awal jumpa ading kutomati yang Pak Tinu, si Pak Kada kan, Pak Poni, mereka nak bilang na matoi anakku tapi ada kesabaran nenek. Mereka hadir lah, kita ada beberapa ambil di sini kita bicara dulu. Sebelumnya juga itu harapannya Papa dengan Om tapi kok merenasang mereka Noroiki walaupun mereka sudah tidak hadir di tengah-tengah kita sekarang ini, kita mati anak Ampona mewujudkan itu harapan nah tuh tapa tomaton nah tapa sinuna manokon nah bisa melete menonton dan kita bersyukur mewakili keluarga ini dapat terwujud. Sekali lagi saya tekankan Pak Pendeta bahwa ini bukan karena kuat hebatnya seseorang atau siapa, tapi ini karena dukungan bentuk keluarga dalam doa, dalam moral, semuanya tanpa terkecuali sehingga ini bisa terwujud. Nah, jadi mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Pada kesempatan ini aku bersemangat aku patondokan dari awal sampai selesainya lantang-lantang dan sunuh kami patondokan. Saya berterima kasih ibu-ibu di dapur dan
kami sudah melakukan ibadah dari hari Sabtu, Minggu sampai sekarang. Saya ulang lagi berterima kasih untuk Ibu Proponen, hamba-hamba Tuhan, majelis. Pada kesempatan ini saya juga bermohon maaf apabila den kau koranta tang sipatu mo batu ya dan kampo kidako sorungan tolena sorungan way mekataben adalan na tang sipatu mo itu bukan disengaja atau itu karena kita terbatas, karena menurut saya tidak ada manusia yang sempurna. Jadi saya pikir cukup itu kami dari keluarga, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sekali lagi. Pira-pira denina kakangku madamo karena ada panggilannya, setidaknya dia hadir, itu didukung dalam doa Pak Pendeta. Dia berangkat ke bandara tadi dan mudah-mudahan dia sudah nanti dia akan ke Makassar untuk kemudian lanjut ke Jakarta. Sempat hadir tadi di sini Pak Pendeta, tapi karena tugas mereka dia pergi untuk melaksanakan tugasnya. Itu mohon dukungan dalam doa. Kemudian anak cucu semua rumpun keluarga kita harapkan hadir nasang. Harapan kami mentu tetum Arabu na deno pa ata tontong si Kamali selakona. Ya, jadi keakraban ini akan tetap terwujud kapanpun, kalau bisa sampai selamanya. Tontong si Kamali yang nanti tujuan utama atas si tamu-tamu itu temo. Dan yang paling utama bahwa kita bersyukur kepada Tuhan semuanya ini dapat berjalan dengan baik. Dan ya saya kira begitu Pak Pendeta. Jadi baik para putra terus semangat. Ya. Tatuara sola rasang unaku dosa sia kasalanta dikuana den sielle paranu lantian loto temo ungkure sumanga ite banua tu mangka di Kosara buange buang ki pentionganan ni sukaran nalukuna ki pelalundunan ni sangka asura madatuna ilante pangerampasan bulan tongkonan ilante pangerantean manikina esungan paakalan doan angki saya tuara si solamintu taruh kumulana te tongkonan angki tutun maapalidan anggana lolosu kandaurena inde esungan paakalan doan saya kan mangole tanda tinaran di olo mala abimi kumua opuang paade itu kapatodo tintingangki sia samboi tu salah budangki da amireken ni puang tu kakadakiangki sola kalando paaduan lan ba atengki angki siele paranu paiman angki pato sila tekan maabulololo di olo mala abimi lansangan na puang Yesus Kristus lako mintu tahu tutuara si tuang kapenasanan diona kasalanna kareba kamasokanan dio mai puang matua di pamanasa sule lako kalena
belana tu kasengkian na satu bangari apa marendeng itu sokan kaborokna ia kira apa ibongi malimongan dialonni apa ia ke tilaleki masiang butuh late ke silelean Pak Kaborok Sundun Yomai uangku Pak Kaborok Sundun Yomai puangku Inangku kanapai lailan penaangku Yesulu kaboro sialu masero usorong kalena dadi pelak baku mangka untaloi wasaka matian nasoro ngamong itu mintu na ya tulah sa siala tarangi lantai kami nombanta lan makure sumanga lamai pak tole pasal karua angka 10 saya lako angka 10 apa ulangan kitab ulangan pasal 8 ayat 10 sampai ayat yang ke-14 ya silakan buka siapkan dulu dibuka dulu katulan lalu HP sama alen lu mau kadake nak keme elok itu HP nata Alkitab lan yo yan na dikabuktuy mo ta pasaka dito kaleta ta palaku patunduan ta masambayan lante allo kaparan nuangki pintu to maarapu ngkure sumanga ite tongkonan maakure sumanga kan ni mati kalemi belanda pantan mianta mo kan ni dioma ito ongan ang banuangki misa-misa mambela mandapi kisay no ko lante tarampak kaparan nuan na umpeng karonto ite kurean sumanga alante aloyate laki basa laki rangi sia laki nannung sia laki peladai umpo gaui te kadami ki pomeloi ki porongkoi diolo malabi imi belano sakka mo kan solana sang sia sakka duka mo tu kadami laki rangi Pak kadai mo kan ni lansangan na buang Yesus Kristus. Amin. Susite tukaran na buang. Laku mandeko amudia sia lamu pudi tu puang kapenombanmu belan na diona tu tondok melo na kamasiangko. Kanandai tu kalemu dak muka lupa itu puang kapenombanmu kita muka ritu tu itu pepasanna atoranna sia ia tu alu kena pondok tuku pasanangko alloyate kumoya ke kumande kos sadia amu sia ya ke umpabendan ko banua melo tu monitorro sia ya ke memba ka ami tu sapimmu sia tu dombamu, sia tu bembekmu, sia kekerangan ni tu salah kamu, sia bulanmu, odong pi kekerangan mi tu mintu barang apamu.
damu pamadao penammu, siadamu kalupai tu puang kapenombanmu, tu solangko tasuk lamai tondok masir, lamai inan muni di pokaunan. Shalom Elehem. Apa kareba? Apa tumelo? Sabak kareba melo to apa tumelo? Ya. Nomor bisa tantu tak bisa indetele kena kuah masaki-saki ki. Moi kapok dak penata bahasa tu inde nama itu. Moi kapok dak penata ke masaki-saki ki di kuah nombara laku kuah lamale na si rampun tema itu rapu si rampun tema itu tokonan pa mbara di kuah male na masaki-saki ki. Jadi saya kira itu yang pertama luar biasa. Yang mau disanga melo toh. Siabu dapat toh. Oh tentu saya komi belanda na bungkaran komi lalan puang matua. Tentu masa saya mau mi rencana teh. Masai mau mi pasambayangan mi panganduan langan puang matua kumua. Dan nopak na pamalaga-laga ci puang matua. Dan nopak na pasakkaran ki puang matua tu lah dipakai nama ales apa moyo kama sehat ki kita itu biaya lah tapake odongan na tu kamu syulu ki tu malena jolu padang tantu ya nasang di panganduan to dikuaken naden malaga-laga naden rampo makure sumanga langan puang matua tong araka. Yo, tadi yang moto tu luar biasa le, yang moto tu disanga melo. Ya moto salama lako kita solanasang, salama sitam mulan telo totemo lan allo kaparanuan. Napa si tamu-tamu ki puang matua? Usanga ko nomor misa na yang nasan ki mas sambayang. Susi tumangka di pokara nina mas sambayang di kuaden nopa na den sehat-sehat. Maapenduan na para nupay man kilan tello ya tebelan na ya tu apa masay mo dianga, masay mo di piagi, masay mo di kamali. Na napokara mo anak kami nina tu kamu anak ki siulu mi tu kamu po siulu ampo mi tu kamu po ampoi. Kakami tu kamu kakan nalako adim itu adin nalako napokada mo kumua iate banua masai mo nanga atau matuanta nakamali to matuanta na kamu mo anak ampona tu na pasake puang matua mima adin umpapayan ni lante allo totemo to katakan oh ya mau disang amin to jadi ya mau biasa kurang patu kita to biasa kurang padi sambut keden itu apa nah yang mau tu di katonganan di jolona buang matua lan unggaron to ite kaparan wanta lanti allo totemo mangka kubasa mangka tarangi solanasa tu karana puang matua sia mangka duka mi basa solanasan komi ya te sura di sanga sura Pak Tole. Yana di kuah Pak Tole, batuanana di Tole mau di Pokada. Yana di kuah Pak Tole batuanana penduan mo di Pokada to. Yana di kuah di Tole-tole. Pempiran mau di Pokada to ke di kuah di Tole-tole. Ya, batu petalun mo, batu pena apa mau di Pokada di kuat di tole-tole bang mo. Yan na pembuda ka mo di Pokada di kuat tole-tole tu kisi. Le, ke pembuda kami di Pokada di kuat di tole-tole bang mo tu. Lah kami tahu na kuat tole-tole tu kisi.
Yate kadanna puang matua na parampo Musa lakoto Israel. Yate na karenan puang matua ulendui Musa. Sabak yato natu yato natandai mo Musa kumuata mo na laun pataru itu pasanan tengko na laun nanta itu to Israel tama tondok Kanaan. Ya moto natolay Musa napakareena napakilala kumuayami rampo mo tama tutondok ko lamial la nabengko mi puang matua tu kana polay sumpa puang matua. Ta mo milasusi to midio tondok Mesir kumuami kande paadi itu kande jo tondok Mesir. Ya tu tondok Kanaan bisa tondok Kaisanan kumua tondok Maballo tondok Malompo ya moto na kue itu Musa mpa akara itu do Israel yang mitama mo tondok Mesir tan tondok Kanaan mi kumande mo sadiami biasa yang na kumande mo sadiaan na tutaw biasa buda mo tuwa pa nakalupai na kuami Musa na ko daami kalupay tu puang to tumampami kumuaya mong patasu kami lamay tondok Mesir nabeng kami te tondok ko Malompo tondok ko Sebo pangandu siya tani enon yang mitama mo tutondok yato mi kumande mo sadiami dami kalupay itu puang to tumampami. Mapenduan na nakua siya yang mitama mo tondok mi ba pabendan mo banua melo kerangan mo tubulan mi buda salaka miampui Buda teno miampui, Buda bembe miampui, sia Buda barang apa miampui. Padami kalupa itu buang atau tumampami, sia tontong lami ngaran, lami papeanan lako bati mi kumua, ia tu mintuna te dari lako kaleta. Belanda buang kapenomban toka raka malam-malam mah karena dia mau kira kan gitu ya tak siapa oh iya tote mote umba tukasanga tondokan te kita mintu toma adioret Mbak tu kasanga tondok Kanaan, tondok Naba agian ki poma tua te kita mintu to ba dioran te. Indera ka tondok Patane tu kasanga tondok Kanaan. Tondok Naba agian ki puang ka Penomban. Ya tu kita mintu to ma Abanua, ya tu kita mintu to ma Tongkonan ni bete. Tantu mapempisan na kumua yate inam yate yamo tondok Kanaan lako kamu solanasam mapenuan na Kata toronasan inde Patane sama yakin na toronasan komindete kira-kira boy labin dan komindete tak mo migan sebab serangkan inde tak pamisay nasang to na kari tak mo lalang diolay tetini na komisi bendanan ni tetinisa ina paya tu tondok Kanaan na bagian kami pong matua tumintu torampo mau babini toro ya tu kamu toro na Yogyakarta tondok Kanaan lako kale dito
Ya tu kamu na jolo Papua, tondok Kanaan lako kalian itu. Ya tu kamu tondok Kalimantan, tondok Kanaan lako kalian itu. Belanda na bagianmu kami po. Ako Toraya niya to nama pamajong bang. Kaya tu kita Toraya. Apa tangannya? Serba disuka majong itu apa? Bukan Toraya mungkin disurak si Melo dari gua baru-baru. Budak serta di pakot di gua apa lagi apa lagi. Budak bulan yang kuipa biasa juga seolah juga itu ungkapan Toraja dua nang dikumbang di pamajongan kalita tongan kita seperti itu sah yang mikana sei solana sa komimintu sunuki kumwaya tutondok nawa yang komipo matua suminitor rondaka kande ya tondok Kanaan ako kalian ito napakilala kita kaya natin matuwa na ayun kanubay tutuang maapelwan na kung ano manina kukuya ito kamu ito tongkonan yate tongkonan yate maapiyate tondok na nibendang te tongkonan yato tondok Kanaan ako kalian seorang asang siminto tomaarapin dito tomaarapin kesalaman-lama ya yo amin yo na benturan munta solanasang napukada nika keluarga semua ya siana di pogao tesara kaparan menukure sumangai te tongkonan di kuana si kamali solanasang. Dia tu pengalamanku. Tak pernah muda bang tahu umpamain dan di tongkonan. Sia apa nak muda bang tu tahu umbalan gua umpogawi di kuadaya tu tongkonan mendadi inan kasih tamuan namin tu tong Arab. Kira-kira mau tu tongkonan setiap tahun, batu setiap 2 tahun nani toma Arabu mak Natal. Oh, ya pipogo itu si apa sanganna? Yang setiap 2 tahun kami sepakat kumala mak Natal bikin de tongkonan saya kira itu akan menjadi tongkonan yang luar biasa karena setiap 2 tahun ada event pertemuan keluarga. Tak pernah muda waktu tongkonan Bogo Isisto. Tahun 92 ada sebuah tongkonan di tempat pelayanan pertama saya mengkreasi sedemikian rupa sehingga setiap 2 tahun berganti itu keluarga menjadi tuan rumah pertemuan keluarga melalui perayaan Natal. Dan itu oyap itu nah nenek di ini siram tuh tokonan ke di Bogo Isisto. Nah ulen teh kada tarani tabasa siya tanan nung solanasang umpakai nga umpakilala ki kumua inang paralu ya la dikilalai tu Banua tomatuanta tondok kadadianna tomatuanta oya moto tu napapakarenan Musa la koto Israel kumala mikilalai kumua to saya ko bijo tondok Mesir yang mitama mo tondok Kanaan la tontong di pokadan bati ini kumua osus itu tu kalingkan na dadin na lan katuanta solanasa na yadu kamoto tu la nenek di anna batu silambi la komintu anak tampota na tong teme anak tampota ukilalai umwa inde boleh to tongkonan na tomatuang ku inde to inan nadi hadi nenekku na kamali dukai
Na yatu la tontong mendadi pa apakilala na ko kaleta solanasan kumua. Yan na dikarapai kumua yatu mintu aparadi. Yate may apa dipakelan te pengkarangan karang ite banua paarapuan pa tutongkonan. Lujora sama mai kumua matua. Kure sumanga alangan puang matua na pasang nginakon. Kure sumanga la kotong bendanan nite banua na urungan ni dadi. Sama iyan na ka ito taong bendanan ki o naka nalas kita sikitan tu painanta. Den misa tongkonan pa andi o mukupokare tak na hindi temay yoluginan senga. Nakwa susite ro po kumotu tongkonan na ro po kumotu banua ro po kumotu alang na buda ka toma tongkonan sugi. Panakwa ya susite tuto buda sena. Maading siya kubendanan tu tongkonan. Itu tu parang tongkonan aku nasang nalay. Oh. Nadi mo iya to waka da susito. Napi ko gay mo napasuki ko matua. Napaya makara susito na kwa. Maadin ku maaruy te tongkonan, maadin ku bangun sulit te tongkonan sola te alang. Pa, ya tumintu umatongkonan aku nasang. Ya tumintu panarak ya aku nasang. Oh, tanya ya to sugi nakamasay po ang matua to. Payan nakamasay di po ang matua na di pemelo itu paarapuan, na di pemelo itu tondok. Nakwa tu tahu nakwa den moga ina tu anak tasugi. Den moga ina napasikorok ki na bendangan ki dolo. Ya to na dolo na sabak nakwa tu tomatuang pokare ke pabendan ki tongkonan nakwa. Yan na den ngkarang tongkonan ta etama adin lasi paparan kararo bato susi kasi de may to nakwa. Ta na maadil la di kwa kumaya tu nene iya to lapada juta na olay to ya tu nene iya to lapada to pada bi palambi na malaton na dolona yan na den dika tu tay apan na nakwa kolowang kiusisi dokko tama to roro tokkonan sawa disanga ya dokko tu uang paling kecil waktu itu sawa iya tu nakilaway na kwa nang lendu karakena na kena tisorongi ki ibade lantong konan nakataku to matuan tato ton na dolona ya mo to na moy yan mata dika tu apan na nakwa lobang sisi dokko aparakat paling kecil ya na sisi tama to ororo tanda na kuma sudah terlibat walaupun hanya mata uang yang terkecil. Sama inang nakilalay na kwa lendu karakena kena si apa da tisorongi ki sorongan bane elan tongkonan. Begitu pentingnya sebuah tongkonan bagi kita. Maapay na susito kumwa belan na lamay te tongkonan ni tenanida dito tomatuanta lamay tongkonan nani itu tomatuanta umpangan doang ki solanasan. Apa ran aku tu pangandon atau matua, indah kami itu menarang. Ya tu kamu mama ke to pisan ke mikayun mi tuam pomi ba tu anak kami. Nah kayun mo to nakwa napahang mama indelo. Apa di kompokare itu? Pikara-kara ko lobo. Hindi palit dominado tak salah. Hindi palit domina hindi na Ya, anak lampokare na kuha tu tomina, lampokare patanya na tomina. Ya na din goy kasal le ko kale lobo ko di kara-kara kasal le ko tangan dia ada lobo ko tangan di padulu menarang patuinawa. Oh. Yan na bayne na kuha kasal le ko bu meurang yan na buane lobo ko amu male melendong. Le. Susi mo daw.
Tae na me urang rokko man na uma tu nasanga. Tae na me lendong jongo man na uma tu nasanga. Pamale me urang lako Jakarta, male me urang lako Papua, male me lendong lako Basyaran itu, lako Kalimantan. Ya moto tubuan na pasambayang. Ya moto tubuan na paaluluan na to matua lako kalemi solanasang tu kamu mintu anak ampo totemo. Misay mo pemeloy te tongkonan, kurre sumangana langan tuang matua. Buan na mo pelendong mito tu kamu muane, buan na mo peurang mito tu kamu baine, na maadin yate tongkonan maadin di Pabendan, maadin di Karang. Ya moto. Na lante kami nomban na lototemo. Na tole batu kutole umpa kila lagi situro karana puang matua kumua. Dami kalupai tu buang do tumang pami. Ada amin. Amin. Kurang semangat. Nanung sulay solanasang pagtarek-rek nilan penanta tu Pak Kamasyan na puang matua tu situro pangandona atau matuanta lapas sambayang na to matuanta lako kaleta solanasang kumuan nga tongan iya tu puang matua sumpu mamase lako kaleta sa palabuda tontong umpasakiti ami tontong mamakure sumanga lako bang. Ya. Tama sambayang situro pas sambayang na pangadaran po Yesus lako kaleta. Wambe ki daw suruga. Ki pakalaku na di pakalabi to sangami. Ana patalo tu parentami. Nadadi tu paapoream bilang telino susi daw suruga. Bengkal tu silasan na ki kandang loyate. Siapa ada itu salah budangki. Susi kami membagarin salah atau kesalahan nako kaleki. Siada miel orang kan diroso, sangat dinarinding pala akan dak narandan kan dia begitu. Nampui parenta lagi pogau tu simbolisasi mangrara banua, lambung ka Pak Batong Konan. Ya tu kamu minto toma rapu. Perwakilan raka apa raka saya komi bendan indete na dibungka ateba aba baduan mi solanasang. Borokilan mas. Ya, ya tutor roti manua, mai kami vendor soal de Papua. Sini Pak Ordo. Bapak lihat. Ada di atas. Oh, sudah ada di atas. Ada Bapak lihat di dalam katanya. Apalayan na reke kaperomban talu sama buah banna. Kure sumangana indi Allah masero pindan. Sama parayan indi kula mabase bulan. Ya Allah natanda balo. Taruh bulayan na tetumak tongkonan. Ya mapula na linde maya lo sumalikina kandaure inde isungan pa akalan luan sugi. Tongkonan bamba. Ya mo tongkonan untarana ka sangka ilante tangan atondok.
Ya mo esungan paakalan duan sugi usalaran pasiban bisara ilang telilina pangalion. Bendan mo ungkang langit tunandang mo untoloy tondok kue nadi paleso samayamo ilang te allo totemo nadi pamalimbangan mo toruan malesona inde ilang tingayo malarina to tumampa rarata ilang te kula to marasan di kuare nopa anan itu taruh bulan ate tongkonan lama kali tutu unol udah gau masallo ana angga makalima ana lolo sumanina kandaura inde paakalan duan suji lalolang mak bulololong biolona puang matua ana bendan paluan sangka ilang tetangana tondok ana tunandang pembula baran bisara ilang te isunna pangalion kue dari palesok samayamo ke tongkonan usahamu sangan na puang dari pamalimbangan motoran maratuna te esungan paakalan duan laung gente pa gantian bulana totuman para rata di tongkonan ladi padan mo ikote paakalan duan sugi ladi pamadatu ko moko lan sangan na puang matua ambe na puang Yesu anak tunggana nalan sangan na puang penamasallo tapakarimananta kurre sumangana tama mo kami yang belum. Susi motor, dapat bagi kentek memang motor tu karena yo anak mau nak keleng kita suruh tadu to tubuh ke buria. Jadi saya yang mewakili keluarga menerima kunci yang dibuka oleh Pak Pendeta dan saya menyerahkan kepada keluarga yang kita semua keluarga yang mau tinggal di rumah ini. Jadi kuncinya saya serahkan ke Mama Dia. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Oke, bentar. Oh, mi sabi mo soal sang mintu kami. Oh, kumina tak pamiken dek may paindena sa mo komidyong pemarangay kumua mangka mo di pamaindan te tongkonan lasangan na po. Yo, biarkan lah sang kopi. Biar pada ngumpul semua. Ayo cepat ada cepat.
Yuri itu kasih tamu-tamu itu tuh keluarga ini komite bendan satu tapi nanti telah benanian serikat persaudaraan ya untuk mematong pasak itu kasih ulangan dan keluarga bersemangat. Ayo, mari kita menyanyi apa Serikat Persaudaraan 1, 2, 3. Serikat Persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan penasihat. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Masing-masing kamu pun diberi anugerah supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, kau Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Luar biasa. La kasorongan tu tanda kurian sumangata lujo mai jemaat dak dua tu pun dila di palingka maapen pisan na lalu tama jemaat na yatu pun di maapen duan untuk pembangunan pastori di jemaat Hermon Patane. Apa iya te apa mala abi iya to den dio kaleki lan misa apa panan litak anna manas satu kalosongan kosanna kumua ludio mai puang matua tangia ludio mai kaleki kukure sumanga puang pondotongan penangku kukure sumanga puang ponotongan pinangku
lamorai na usorongan pemalaku mati buang kuranwan ami tarimai tumintu pamenganku ya teku resumangaku belanda mama seni tarimami pemalaku tuku sorong mati buang deno pada busarumu yo Allah mi o Yesus ya mote tuku songan susimi sa anak mi pasake mi katuangku solate penombaku kukure manga buang ponotongan penangku lamorai na usorongan pemalaku mati buang burangan ami tarimai tumintu panenganku ya tekur resumangaku belanda mama semi tarimami pemalaku tuku sorong mati puang deno pada busarungu yo Allah mi o Yesus ya mote tuku sorongan susimi sa anak mi pasake mi katuangku solate penombaku ukure sumanga buang ponotongan penangku lamorai na usorongan pemalaku mati puang kuranwan ami tarimai tumintu pamenganku ya tekur resumangaku belanda mama seni tarimami pemalaku tuku sorong mati kuang deno pana busarungu yo Allah mi o Yesus ya mote tuku sorongan susimi sa anak mi katuangku solate mintu toma rapu mulai menyekamati besar acara adat ya mesti acara adat kayak mesti dikasih apa tak oh belum ijari kayak betul tak nama saya iyalah minontok kena kan kadas deh iya itu kan ya udah ada Lu kaborok mata tadi soal apa? Urre sumanga hindi allo natanda malo amintu toma arapu
Kure sumanga itu mintu mama sini ondongan na kabindanan na te tongkonan banuan na mintu toma arapu lantai hinan ya te kure sumanga ana mi papayang tu kuasa pa akaboro mi lako kaleki solanasang kima adin umpopeng garonto ilang kapatonganan ulen du ite kami nombang tu kiangkaran lantai na dia tu kure sumanga ana kirungan pulo boleh parayangnya di pelalang melo tu ada anak tebalo bangunan banua kurre sumanga anak panganta udah birman abin komi na samemba ka na tu pasak kemi kamuparan karong kosan ngiti dua birman kita solanasan ayang lantanga-tanga kimintu tomak tongkonan lantinan yate layatu maadiona ren layatu tang pakalan na maadioren lanto temo sama parayan na kasanginang kisolanasang ang kimaadin maadokko sende paiman loodok to kayangan yolomi umpudi siyang pakalabi ikomi lantial loyate kurre sumanga ana mangkamukani pantanun nala kataanan lan pengkarangami saba aparayan na pantan turo mo kan ni solanasang tulak kitu pengkarangan milan kombongan ulendu ite tanda kurean sumanga tumangka ki penomban layate katuang ki layate mema arupa seng layate mema arupa natura tandana kumuanang kipo baranu tumintu mama semi ya pa kaborokmi kurre sumanga ana tumintu kama masyam milako kaleki saba parayan na tu kami perangian na tu pasambayang ki pasambayang na mintu to maarapu kombongan mi siya mintu kanni tuma adioren lantial loyate kurre sumanga na belanna mi pasakke tutanan penan na te may mintu to maarapu umpamisa pena ungkarang ite banua tongkonan adna benda melo siaki palesok samayan na lante allo totemo nate pangandoki solanasang kisah mati kalemi kumua o puang matua tontong komi mentiro lumbang ala komintu panampali o puang matua tontong komi umpe marangai te mintu anak-anak kami mintu toma tongkonan lantainan niate ki palaku mati kalemi puang di kuaden nopa mi pantan rampo lalu tanan rapo na si misa-misa i yolutuinan na ni torro komilan banuan na mi pasake solanasa mi pasake itu dakarang kandena mi pasake itu anak-anak na mi pasake itu mintu apa mi sorong lako kalena na tontong umpudi siyong pakala abi komi lama ite kami nomban ki allo yate ki masambayang mati kalemi belan na den tu siulu kita mo nama adokko kisolan lan paranu saya lako tiatu totemo belan na suli mongkoli kilalan na umpel lambi itu inan na nimaa mengkarang belan na pasanan tengkona kimasambayang keden ni temay to maarapu tang pakala rampo belan na maarupa-rupa tu sakkalangan dem manitulan kamasakian dem manitulan kamasusan dem manitulalu belan na lamwaagan katang pakulian belan na matua mo ki pasambayangan mati kalemi papayanan ni kuasa pa akaboro mi tontong tiroy lan katuan na anna tontongo untarima pa kaboro mi ki pasambayangan solanasang ilanda karang kandena umba-umbainan nanitorro ki pasambayangan temi mukun na lalu kapeladara nuntuntun kamanarangan ki pasambayangan ni temi mukun na undaka inan lanani mengkarang
kipas sambayangan ni temai anak-anak kita mangura di kuade nopa na kamu tula tontong kambi ikiallo ke bongi di kuana kamu tula tontong popembua meloi itu mintu bintuna ya teme mukuna undaka pengkarangan labi pasitamu marampa ya teme mukuna untayan itu sangayo kalambuna labi pasak keduka di kuade noba nalan mintu na tolak ini tontong umpe marangai tu mintu mama semi ana tontong tu kadipu dian kadipangkeran laken de kemati olo mala abi imi mintu tu sara akilan telo yate tu laki pana ata ana pake mangkai te kamenomban kiranuan kama dionan miren di kuade noba na ya tu mintu sara kaparan nuangki lana kalo penambi na ya kemang kamarampa ite sara kaparan nuangki na pantan sulit te may mintu anak-anak kami mintu toma tongkonan kambi lako tutun na lalan pasitoyangan ni maarupa-rupa balak siya kasanggangan na pantan suleng ko likilalan nalan kaparan ana tontong tu kadipudian lumati olo malaabi kambi ikan solana sangalantel loyate ki tontong tarima kamarampasan jomai kalemi lansangan na po Yesu Kristus ki parampo itu kurrean sumanga sia pangandoki mati olo malaabi imi amin. Tapo penani nang sundurong ko na ya ke Yesu Tuhanku nang sundun rongkokku ya ke Yesu puangku paranu penangku tu kamarampasanku moi tu batu bara moi tigega tulino natai mo kumagyang ke Yesu mo puangku manasamo nang sundun rongkokku manasamo nang sundun rongkokku manasamo nang sundun rongkokku ke inang Yesu tongan mo tuku papuan nang sundun rongkokku ya ke Yesu puangku paranu penangku tu kamarampasanku moi tu batu bara moi tigega tulino nang tai mo kumagya ke Yesu mo puang mintu to marapu nang sundun rongkokku manasamo nang sundun rongkokku manasamo nang sundun rongkokku keinang Yesu tongan mo tuku papuan yan narang manasamo yo male mo kami mendali arang tuparang la paminto maarupa tau umba-umba mini koro patutun nila ko kalemi tupuang patutun lako mi puang tu painayami ami tarimai tu papasakya oyami demorai la bendalan tingo tongkonan tarima papasakya maadin kirong deng komito maarapu morai labendan tak na salah oh ya oh silakan kalau mau
Yang mikoi ko kita di madu kamu sekian adok kau kan tak ran salah. Yo. Sini kami. Sini. Ya, tarimai tupak pasake dujomai puang matua. Anna puang mora umpama sake komi solanasang. Anna puang mora umparangi komi lindo masokanna siaungka turu-turui komi. Anna puang mora umparangi komi lindo masokanna siaung pasiria komi kamarampasan. Totemo siala tontong saya lakona. Haleluya. Kuresina. Yang mamalik kora kalau terima pasake. Mama Liliu. Iya. Nang mamalik kora kalau terima pasake. Yo mai pualan katuanmu la mangandola koko tu ambe tontong mangalu la urondo tengkamu penamu na ponai pena masalah susitu na alu kuang sorong itu kalemu penamu na ponai pena masalah solaka kuasa si saile komi lako sa di kanan kay rini pokale kuma mamali koraka nang mamali koraka na untari mapasake yo may walan katuanmu lamangan dongko ku ambe tontong mangalu la kuron dong pendamu penamku na ponai pena masalah susitu na alu kuang sorong itu kalemu penamu na ponai pena masalah solaka kuasana susitu lingkana kami membantah kuresuma lako kita solana satu rapa alan kita memban nah jomai kaleku susimi sak tahun na puang matua cuma ada lako kami solana satu salah lako mintung tomak tongkol sia salama duka lako kita mintung tomak dioren lante alwa ketemu salamat salamat sia lenduk masih Jam pira mo? Jam mo misalnya? Jam 1:05 Ompit. Oke. Jam 8 udah. Halo bosku. Halo. Ada di Malimbong. Di Barepato. Petani itu. Iya. Mengucap syukur bersama almarhum Rombetulak. Iya. Ati ro ngom ge sangal ada ko ko dinong den berin to ndong ngi. Tiro langsung keluar kalau Iya, sangal ada. Iya. Pasalaman dan pasangan sekitar. Ini makanan tiro duka. Ya. Kan kami kan lah. Berapa itu rumah? No, yung teka kita pakai yung mga kalimuan lah. Oh, kesana mayon makanan. Tak, tak.
Oi. Apa tadi? Apa tuh? Unboxing guys. Unboxing. Oke. Wih, banyak sate, wah luar biasa. Unboxing satenya. Tuh, ya tuh jangan lalu ditemme. Ayo kamu solap ya. Mantap ini tuh. Sembayang ka deh. Makam. Halo kakak. Kakak. Ken. Kakak Ken. Bagi dong. Mana kopinya? Oke lah guys, kita jeda dulu. Ya dari yang waktu itu Waktunya makan ini guys. Jadi kita jeda dulu, panjang sekali videonya.